gitu bos. Ayo bos. Ditaga dia. Ditaga di semana sih tanah. Alah. Main bos deh. Ditaga ya. Iya. Jangan masuk tuh. Heeh. Ditaga tukang ojek. Bos, bisa dong bos. Wah, tuh taruh nih. Kena masak. Wah, tuh. Mager bos. Ajarin gue motor lo. Selesai kak? Iya. Pak Bor. Bos, minta tolong bos. Bos kami udah lalat turun. Nah. Deh, ada. Tolong. Iya. Kampanye nih, itu mampu masalah di kampung ini. Bagaimana sih mau ketua cewek jadi dia? Iya bos. Cek. Bedola weh tapamu masih bedola meru. Iya. Kontrak bro, gimana? Oke. Gaji apa? Mana kok? Makan ini bos. Mana kok? Ya, Iya. wah, beli kalender dong. Beli seperti diri. Lapan. Lapan. Dekat. Pang den. Nggih ana den. Bisa bos. Paham terus. Iya bos. Tangi. Tangi. Mulai balik kayak gue masuk pang den terus. Iya bos. Apa aja?